Koje su najčešće greške kod prekidanog posta? Jedno smo već spomenuli, to je hidracija, odnosno paziti da ne dođe do dehidracije. Već i umjerena dehidracija dovodi do problema u funkcioniranju našeg organizma. Period posta većina ljudi razumije kao vrijeme kada nećemo jesti. Pit ćemo tekućinu, ali nećemo jesti. I onda sebi daju dozvolu da ono vrijeme kad se hrani mogu jesti što god hoće. I to najčešće vodi do prejedanja. I to je problem. To je, dakle, loš način provođenja prekidanog posta. Da bi prekidani post bio uspješan, mi se hranimo zapravo uobičajenim obrocima. Dakle, to je ručak kakav smo navikli pojesti, doručak kakav smo navikli pojesti ako ulazi u onaj prozor hranjenja, ili večera. Dakle, nema odstupanja od količina i od sastava, to još uvijek trebaju biti raznoliki, uravnoteženi obroci. Ne dodavati snekove, ne u to vrijeme, hranim se do 5, pa do 5 stigne pojest 5 vrećica čipsa, 2 hamburgera, 3 pice, popiti 2 litre Coca-Cole, soka i sl. Dakle, još uvijek vrijede pravila uravnotežene prehrane. I to se ne gasi, ne prestaje za vrijeme prekidanog posta. Post je samo produljeno vrijeme nehranjenja.